le quatrième, na troisième que pitangue. Zambabonga. Kabwako. Alors, qui me peut aussi que moutinu na kacha qui toi dit tu ne peux te la kaka. Elle me maîtrise avec une toi dit simple moi ça ne me commande tout moi. Oh, on va tomber déjà mon même si bazons aba fait moi que déjà tout moi. Kaki adiko. Mais si je pose une question, tout moi quelle est qui? Moi de voir une réponse à côté sanga. Asiki, il peut pas te donner. Poser ben men que tambula minga bantu mo ben que cause. Ah ngen tout moi nge ya iki. Oh, ngeza ben tout moi, yake ki jimbo ya mundu. Mais tout moi quelle est qui? Quelle est ta feuille de route? Quelle est ta mission? Yani zaba yani ve. Nzambo bonga. Yani zaba ve. Mais yani ke kaka, chinu bani tubaka tata fumompo bake mintumba. Mintumba, donc bitobo na bet na gefeto zonza bitobo. Mintumba. Donc duika kuntumwa, que duika kuntumwa, que duika kuntumwa, que duika kuntumwa. Déjà na anemos ngena bien quand même 30 ntumwa. Sans mission. Sans mission. Nzambwa bonga. Quelle est la mission? Le ntumwa c'est quelqu'un qui est à la mission. Quelqu'un qui est à la feuille de route. Ah, mambuta bika nzila yeni ya ibetumelunga kulanda. Mengeke na kunwani naki ntumwa ngeza ba ntumwa veut dire quoi? Kulanda veut ba kaka muma bia kaka ntumwa. Abu Pia. Mais quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Si on prend par exemple Betolanda Bampanga Beto Bamingizila. Tu as vu le maître Jésus Nantango, il y a un de mes voix na ba disciple yandi. Na mani ba me kwenda yandi. Banani la andaka. Banani la nataka kisalu. C'est pas ba disciple. C'est pas ba disciple. Chaque mot va venir la prochaine. Il y a des gens qui ont prêché. Il y a des gens qui ont prêché. Mais peut tu n'as pas no quoi que bubia et peut que bisali à Tanzanie. Si veut aux onze mbombuta, bika di bundu nge comme nge déjà na mtradisi ya kukuba. Bika di bundu nge kwena fungula di bundu madingo kai. Ikewa mukete ya munu nani mange bandu kubaka yao. Pardon. Muzolu ve kwena. Muko kwena ve kun madidi ke tunza babonga. Mbuta kwena na lepulu kwena fungula. La mission. Mais mission, fonge tofoka. Fonge tofoka. Il n'est pas dit parce que vous bien me bien kange. Tout moi, allez me baka kichang me voanda kange. Oui parce que moi tout moi. Même que telama mbunda ni na bapang, même que telama na kukuiza, tu peux pas te déplacer parce que tu dis quoi tu es tout moi. Nzabobonga. Manque de connaissance. Voilà, Nzabobonga. Donc ba mama. Ikene ba maman ga ben boudé ga ben. Ya din tout moi me manga. Quelle est ta mission? Ah, mangiange. Nzabobonga. Mangiange. Ngena wano? Mangiange. Moi je vous ai toujours dit il faut mettre ton voix na kana fier. Au Congo nous sommes la première religion, c'est-à-dire du bundu ya tete. Na kusonika okanda na Congo je dis bien. Si vous en connaissez ben la kisamono nani sonikaka kipuku ya bandobi. Ma beneke zonzi mampolo hein. Zababonga. Parce que metre tala yawe. Kabwako? Mais beto mashinga mulolo kingunza niki yawe yai partout. Singe kwena na mpaka ni livre ya ibaketanga ka souvent. Ngekwena bapanga betu amachwanisi kama kimoko ya fieti kaka inba proverbe betike bokla yao nzambabonga esinge kuiza na beto majinga mololo betike na batome 1 batome 2 jusqu'à betike sonika tous les 7 livres mutini yake ya kusonama nzambabonga nzambi wa bonga nzambi wa bonga. Alors si beto tiatila na kimpeve ma beneke tala ke di bunda betike kula parce que si betike na kacha kimpeve mulenda yina veta ata buanga ke na kacha kimpeve mwani yina tata jego asiki tata lukizo ke na kimpeve mwani yina tata baswamina asiki parce que yani zaba ke yani kijimbo yani ni yai muno si kijimbo muno ni yai tata ke bano kijimbo yani yai beto ke fukisa ke kuma kaka musapi mosi. Après nous kuna betike landa chaque mot na kisalo yani mengeke bikula fe ngama se ku forcer ka ku bikula ngeza ba ku twadisa fe ngama se ku forcer ka ku twadisa ikuna ngeke waka voilà ngani fest de kung zabwa bonga
Nzambi wa bonga. Nzambi wa bonga. Beto Tiatila na Kimpeve. Na ntangu ina beto Tiatila na Kimpeve. As esprit ya mabodo ke kuza pesa beto wa message ya mwae ba kuza pesa diaka beto ya wasiki. Oui, parce que esprit à ma bodo lelo kuiza, tu as même les doutes hein, pour donner le message. Ah, tu as les doutes. Ah. Sans quoi parfois ni ya ouvé. Ah. Obi kwa mzoma mazonge benke na famille mama menge mama. Nzabo bonga. Donc tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Nzabo bonga. Mais oh, bidi bobeta tambla kusulbia tukiri ya ya. C'est voilà c'est ta table que je vais te guérir ya ya ah venez moi mettre ta table que je vais te guérir ya ya c'est voilà c'est ta table que je vais te guérir ya ya c'est voilà c'est ta table que je vais te guérir ya ya venez moi mettre ta table que je vais te guérir ya ya venez moi mettre ta table que je vais te guérir ya ya c'est voilà c'est ta table que je vais te guérir ya ya c'est voilà c'est ta table que je vais te guérir c'est voilà c'est ta table que je vais te guérir ça voit banga tu vois bitimbu ke katoka na mazulu bavuirisa longtemps baki kulumunaka bitimbu quel que soit tata yange kanga kitimbu na yake monika na nkumbi ya tata zambe na muni avana mutindu tata fumbu mezo na tata chibuta mbe mwana u nchaki timbu kasalilaka nzamba bonga baya kaka noeba pesa bitimbu munasiki nge waka oyandi ke muyimbisa ke yimba nzoko ninge nchadimbu kasalilaka nzamba bonga bavanda incapable na MPK na tato na kulakisa kitimbu ya munu. Est-ce que si vous voyez kakuna peut-être est-ce que vous pouvez kosala kisalo ya? Peut-être vous zola kangama kakuna. Et ba mambo ya kaka parfois kotenge kele siake na simba ve. Kuiza parfois du côté kele nzila yange. Nzamba bonga. Donc kangama ve kuna parce que ocho muna entel kuna papa entel mon papa entel c'est peut-être katuka na papa entel on dirait que ve. Nzamba bonga. Faut que tu attaques na mpeve. Ikena ba vieille église ya Tamaïna ba na kumbu ba yina baskaka tete ba mission que je veux pas citer ba mission intel ba kakr. Aujourd'hui c'est ben kwenda ba moye ba vwana uni asiki ba kakme mwanga nako kakme kumaka moye même ba tenir mo ba réunion asiki parce que mbandu ya ba wina yake na ku luta yo se disent que mumu sambela na tamandefo mumu sambela kana Pierre Mwansa mumu sambela kana tata Mbemba Lapin mumu sambela kana tata Chula mumu sambela kana yai beto ni vrai bangunza mais singe zona ba quelle est votre mission moye bazaba asiki ya bakezaba ve parce que mbanu ya nous sommes maintenant au 21e siècle. Nous sommes plus là où l'homme vivait sans écriture. Nous sommes plus nantangu ya kubakaka chi kingunza ya manima inzo ve. Kingunza maintenant il faut apprendre mwana ya munu ya wapi mwana ngo. Comme yanzolo ngando si. Tata ya raisi si andi sambila. Toka babana ya isi ba sambila. Ngike zonza chubui. Bana kina kulanda kingunza. La fois passée, je vous ai dit en pleine mbundani kune bantu mwa vwanda kamingi. Muzonza un jour si nzambi pesa munu ngolo. Singeke vena BPC ngeke lotu ve mvuki. Zabwa bonga. Singeke vena bac mwenge luta ntumwa. Asiki pia parce qu'il y a trop de toto. Tu vas voir un pasteur ngunza même pour sonika ordonnance yani zabave. Yani zabave, il faut que vous toulez kuna, c'est-à-dire yani populaka ba malade jusqu'à ce que qui dit mbogelunga ngenati yana ngofo ka côté. Nzambwa bonga. Parce que ni ba usika na kunata mvua surtout ampaka il y a beaucoup de toto. Tu t'imagines que ngeke me basika na kati église ba mfuala ngena kacha sak ngeme kwa mvua na nganda ngeke ntumwa ngeke na kunwa malafu. Akia diko? Kia dinama
nyongo. Bamesa salo mvanzi na braza bakena kukima bakena kukwiza na Pointe Noire. Et betu na beno si betu vwana ve ya kukuba. Betu ke kwenu kote na mvanzi ya bao. Bao kilta bake vwana ve mutindo marka ya sui. Na kuchoka chima. Ngezulu na kusonga mpandu. Na kuchoka chima. Nzambu wabonga. Kaki ni hina wazaba. Nzambu wabonga. Kaki ni hina tekul tika manisike pambake yo mindodo. So kwamba mefuanu kunu. Yandi eko swani sipanga. Yandi bit nange nangani. Nzambu wabonga. Banganga tata. Banganga. Nzambu. Hayikse na. Nzambu wabonga. Banganga. Balaba. Uberinganga wekanguze balaba. Balaba. Uberinganga wekanguze balaba. 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 Uberinganga wekanguze balaba. Balaba. Uberinganga wekanguze balaba. Balaba. Benu ke zaba bao benu kotkana ba songchura bao ma benu ke dala. Nzambi wabonga. Benu ke dala. Memba koka betu nataki salu ya iba vwanda ka vena ba songchura muke dala mena ba ngoze. Naiki. Nge mama ke bwili ke. Nzambi wabonga. Naiki. Nzambi wabonga. Parfois na bitu nchiba. Baitu wa makaku. Nzambu wabonga. Kadiobuko mama. Kadiobuko ya lelo mabuibie. Kadiobuko mama. Kadiobuko mama. Kadiobuko ya lelo mabuibie. Kadiambuko kabafinga betu ke babacha ba maison kadiambu kana bazonza ke hizo yembe ke talako yake sutu yande bagendo ni sad ming ngemekuwa nkot na bacha ba maison ngemekuwa nkot na bacha ba maison ba pake na tushka na la police betu ke kwen na kwen intervenir on est contraint na kubokil ba relation tel quoi yani mosi yande ba mpange kuyoyo ndi mutia maison nzambo wabonga sans compter mon mosi yandi na yandi ya mam yandi ya papa yandi ya moi kachi mbambulini batela ya moi voiture moi chimbambula voiture na donc yandi ya friend me yandi diaga yandi ya nani nzambo abonga tatu kwa nchinuno papa genda me papa inge dia yandi nge tumisa ntizan mani kwa nibagiri nge memka yiki nzambo abonga
Mais tu qui peux marquer même que tu me sens mon pipiti, allez quoi bakilingue même, mbele, ça va mon gars. Donc attention. Oui, beto bas africains, tout bangonza. Les benga waba mambo que circuler que. Oh papa ina kena inwa approcher na papa ina ngezaba c'est ange mucha mbote ou bien mucha imbi. Mama ina ke orgueilleuse, mama ina ke marque approcher côté ange zaba c'est ange orgueilleuse ou bien wa façon zamba bonga. Mais singa zaba ve ngeme wakaka ngosi masenat. Oh mamina, oh papa ina, oh papa ina, oh papa. Mambo meku mekula. Betke tala mingo. Oh mais papa betke wak ngeke marque maga. Oh mais ngeke ange simple. Oh mais pas parce que ngezola ka veku wange me gérer tes problèmes. Nzambo bonga. Donc mumut lerge kuizana mun kwa gezonza. Oh ngemeta pasterina yange ndoki. Mugezona yani beno. Donc nzambe ke kulumna jamais ba grâce. Nzambe ke kulumna jamais ba grâce. Donc nzambi hein si mutu me reçu ou bien mutu mama mezoza malaliano kingunza ni tima singe me sukula tima nge me bika banzila ya gauche à droite ngeke pamoka ba bénédiction ke kuiza mutino mvula nzabo abonga speak nge ma abandonner yai mais parfois ni yai va ni empêcher que nge kuma na tiambu yai l'air ngeke bika yao ngeke pamoka que chérie je vais te prendre en mariage le vous non parce que mon zoa au moins 5 ba kuiza na le vous non marqué nzabo abonga Nde wakati inquiète, je te prends ma je vais te connaître la question mami yange. Tu as même peur na kunatia na mama. Nzambo abonga. Mais l'air grâce que kulumu kangeke pamuka marki ai. Pouf. Yani me sonik mukanda. Pouf. Famille me répondre. Pouf. Benke na kusumba bima. Pouf. Moninga bali sepela. Moninga bali sepela. Moninga bali sepela. Mbasi ngeme kimba ngunza. Kaki aliko? Mbasi moninga ba amlen kwen pe na mbongina baba ke na toto sinon mama ke soit avec congélateur faut mo kwen ensemble bien mo kwen na catholique mo vunu kuna pour que ba bénir munu marqué mais zaba ke bangonza ke na bisimbi mo c'est compliqué après 2 ans 3 ans ngeke pamko marqué ai bakala ma se découcher mais malgré que na bague mais elle ma se découcher ngeso sa na kuvutuka na tata mavungu wasiki Dema se compter bizinga. Mon corps me dit monte et mon corps me dit descend. Mukwenda ve. Ah, courage me dit quoi papa singeza porque mukwiza ve na kui célébrer mariage na libondo ni ba mama betu na papa tunza kuna toto ke trop hapo subanguza ke katula mapapa kaki aliko tango ina tata mavungu vani tofoka na kusambila papa yange na mama ngevandaka papa yange na cousin yange vandaka et pourquoi na tango ya bilengi nge masebaki ya nge masenati ya kuna Zambe sali Zambe wabonga c'est comme les malades c'est pas au hasard si aujourd'hui nge me bwa kimbefu nge me kuiza na bangunza Nzambi mezola parfois ni côté nzila yange ya kinzambi ke basika nzambo wabonga parfois appel yange ni kuna ngeke banda kusalila tata nzambi mumu kota na kingunza na mambo muyibi bukota na kingunza montre zimana na yi lupanga ba neveu abet na nkuiko neveu abeto mu maison papa mos me fungula na isi kwa papa maf bet ko en fouiller tete parfois yan keza ba muti na bakaka montrina pamoka kaka petit frère Ramon pasteur na kamko tubu mi faut comme pego nchodo donc amvana na mbele donc pasteur une séance on veut bien faut mon côté al muchodo nzambi wabonga maison maman une tuvana vrai ba yonke ba ina zaba bazaba nzambi wabonga donc bet kwenda déjà na ba mbele na ba gilet ya beto na ba gilet donc si papa m'a zola zonze veut bien na cro nzambi wabonga mais l'air bet me kwenda ce qui me pâté, yani ke na ko pikula. Tala. Je dis, besoin na zabak. Et il y a épaté que bête. Et tata sala travail montre ina talanaka. Oku yini ibaya vanaka ka monte manima yi yinzo. Ena bet le twani kwenda kunba akize que bête. Comme bête vana moi itu nsende pangala. Nzambo wabonga wasa. Et c'est ce qui m'a poussé. Maintenant l'air va que sambi la mugu te la maga na porte.
Mukutelamaka na porte. Kutelamaka na porte. Maintenant ni cousin ya tata mama bani bogala tata papa tati. Tati mutike zonza na mambo ani boiteke muzabe ba mama mezaba yani papa tati. Yani mekotisa mon l'air mekota jusqu'aujourd'hui. Nzambo abonga. Et moi musala diaka ki yonkena asiki pia. Donc nge aussi ngunza ke appelle. Si na bunu ba bokila nge ku précipiter veut voir na pasteur. Si na bunu tata nzambi bokila nge. Attention puis la mosi. Ngunza mon peve ka diati laka. Donc betike bulu muna ve mambo ya pake, betike lola ve mingi. Ina kena makuti ya kuwa. Ina kena tima. Ya mbote. Ya imbi. Betike bulila nzambi maboko. Mometala mvanzi. Betike bulila nzambi maboko. Beto bulila nzambi maboko. Voilà. Quoi, pourquoi une bataille politique? Zamba bonga.